kalinga ini denre boti buranewe boti makun raye allu benengatta tanya tu na cura-cura tanya abong-abonga na yan itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu na allu benengamunalan na werengo kung Allah taala sarap kamang ibene marape ko kung Allah taala na sabakong kabayane ang kalakay pwede magatodo apalari lolongang sino pa pangakuto mata malabiku sila sur malabiku yang saya hormati. Maka dari itu, yaro ini denre boti buranewe makutoro boti makun raye. Para lumubagasingi, iyan na ito yang pertama. Yaitu ini boti buranewe yang kalinga si bawa madeking. Pasa diyang ibenemo aja malur na malasi. Batuangan na aga pare wala pas si bawa aliri. Iburang akin chino abenemo yaro ini boti buranewe. Narimakwana na rukwelaw ini boti makun raye. Balingan nga na bakutanaku, khusus boti yang sebelah kanan. Wakutan aku na bola aga muboji bola aji ga bola batu gana bali wakutan aku na uelong aku kolakte mu yewe sewe sebelah kanan bola aga na muboji bola aji ga bola batu ga bola aga na muboji bola aju alhamdulillah to syukur boti makun dari sebelah kanan bola aju na boji berarti na boji kiku-kiku jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala ini na boti makun raya na yang sebelah kiri bola aga na boji bola aju ga bola batu na bola batu oh na boji mampu jamaah yang alhamdulillah mengarangi rona boti buranewe bola batu na naboji na benema boti buranewe utanai ko na boti makun raye malopoe ka na becue mu boji agawe na sedang-sedang makasih saya ini na boti makun raye sebelah kanan malopo ka na bicu mu boji malopoe Muhammad jamaah yang rahmatil Allah alhamdulillah sini baku nelakai sini baru nelakai jamaah yang rahmatil Allah memang harus begitu nasabah magai wajar melau alena malopoe nasabah lakai na moba malopo jamaah rahmatil Allah alena sedang-sedang lakai na sedang-sedang halopungan na tamalopo to tabecut to magampung-gampung ni jamaah yang rahmatil Allah sini bapak aku teman-teman lapiku na boti buranewe yang ngarangi na boti makulay aga tujuanan ng kabada bolata bicu togi malopo togi bola jutogi bola batu togi isewe-sewe togi rayari katan disewe toya aga tujuan na baja sa nga diewe nasabatan na ito ang kabombana alumininangnya baja sa nga diewe olo denan isang itawede jamain rahmatul Allah ya ku ini si bola-bola jade ceng pada ini matotum misangi makun raitam masiri oroani tamasiri dari kon kamasala na alubiningan na tiwi masu boleh di babana na cerita man itaw zaman rahmatul Allah tabe siri na kaimu tabe siri to ko ini boti buranewe boti makun raye makuto barbe matanya bawa siri tak tabe siri na sumpulo rota tabe manato awa aga na botawede makare tawe mapa ko marwale apa ne anu mapa ko marwale anu mapa lakai mapa ko marwale mapa baene jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu satu. Pasal yang nyonrong. Yang kedua yang ini boti buranewe boti makun lagi. Apeca kotoko polo alam ma kotoko marato yupupa na elo matato alam benengan mu tetap balik-baliangi. Makoto baro be matudani alam benengan mu na marewa. Satu boti buranewe apeca kotoko polo. Betuangan na aga na apeca ko. Engkalinga ko ada boti makun raye. Aja mu matojo hati makotoro boti buranewe aja mu masagga ko bainemu. Papangaku teman-teman nabiku sila-sila nabiku yang saya hormati. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Residewe tanda-tanda kusangan ng Allah Ta'ala. Padang kamano kutuman na ribalu bainengang sarat kwaman na padang kamun rumapasaw kininawa na nyaman-nyaman mapenadimu. Abay nengang Allah kay ngang on rumapasaw kininawa rito yun na ang gawin na totoo na. Sungko
siguro kina malolomo bimalakay ki, malolomo bimabay na ki. Yan ang masabar na ang kawalakay na. Aja mele ela ima kunrayewe de bagagalakay na. Aja mele ima kalakasturi gadis ko Republik Indonesia. Aja mele uranewe matang-tangay mabay ne. Magay jaman ramatala bahaya awala-wala kami. Dan ini sama kana mga tomato katurunat pa. Iruto ko mabay ne. Yari ka malakay jamaah yang rahmatal Allah. Boti bulaneme na apecakan na tega yasan. Pecakan ilaskan. Sinin na bulyamu na alaman ng ibenem. Misalnya gaji mo boti bulaneme 10 juta dalam 1 minggu. Serahkan kepada semua istri 10 juta itu. Tapi istri yang baik, istri magalewe. Dari konalako na bulyan na lakay mo 10 juta. Palesungan nga 10 juta, 10 ratuna, 10 bulona, 10 rupiah. Parotes nih, koma. Tapi suami yang mengerti dan tahu tanggung jawab terhadap istrinya jamaah yang rahmatil Allah. Amo ibale sunga ko benena, na badang ibainena makada kuru sumanga ko sayang. Tuh ko malampe sunga ko sayang. Bubale sunga sika sayang. He saya bakasi bareng alam dari pengalatara sayang. Iya tudimo saya bubale suwe sayang. Demo pasitongana na si tumpu papoji mu bajampa mu batemu gondeng anakku sayang. Bene wading saya 100 juta wala ko sesuatu sayang. Wala tobako ha demi aga demi cintaku padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun. Allahumma harumah jamaah yang rahmatul Allah. Namo jangan lupa maku dan lupa to. Bapak Ibu yang rahmatul Allah agar na bulan mu alaman ini benemu. Makun raya na angka bulan dalam konala kemu aja maku yakunya. Den atau lima di situ tu lakaimu. Den atau yang katutu zaman-zaman lakaimu. Den atau yang katutu markana lakaimu. Aca-aca para berinvestasi. Angka galuan dia di tepo-tepo alimi. Angka ulawang alimi. Aja na jadi kaya dengan kesekuero ya semongi na kecalo 500% zaman rahmatul Allah. Tabarjenga dapat jadi tersinggung. Tersinggung. Jaka mana makal ustaz na tu ikon malinga nga pagkasigi parenga rata. Maparenga rama. Maulawa setengah kajama. Sindikata setengah garada les sebagainya. Manyamang. Tapang kamera yang kosong tinilagay sa balanca. Ya ada ko na ilo pagkadayang mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah. Selesai masalah. Agar nyaman zaman rahmatul Allah. Arna boti makun raya makun tanah. Tarong carubu pasengar lakem satu. Ye kong kalakem boleh mapalang aja sana muta laporan dana desa anggaran tahun 2022. Contoh, si lalona lakem na les boleh mapalang tapa laporan ni. Pak, sayang, yaro nanti mo lang asukwe bang alabay man kami yata pa mendra na sunay wala lang 75 kilo. Elo kamate mo les saya ada bisa mabalan sa pasar skodi ko wala saya. Selena ka sayang aja sana. Tunggu waktu yang tepat. Kami liu-liuwi. Kalau liu-liuwi, padani sayang saputer na di mapakoy. Itu satu. Yang kedua, carubu basengaran na itarong inakaye. Teka ro, ye komandre na lake mo aja mo mandre mapada yang potongnya. Teka ya si mandre mapada yang potongnya. Kabalingan kang mandre na para salay. Macombo na lake na. Napi siminggu mateng na po bayi ni. Tapaloni mabayi na po lakay. Nega basengaran. Yang ketiga na aja to mo mandre lake mo mapada itiin. Nabalinakan na andre lakay na. De na aja to lima biconca manan na. Itiin itu to lima ko to lima na tutup. Maka iti ditakdirkan manibiti muna. Tong kamakun re manibiti muna na boleh na nalakan niya tumakun re peranakan ngiti. Jamaah yang rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nalakan. Madosa makun re ya kuna jalong jama-jama lakin na. Yang itu na beres dia bulani tahu tanggung jawabnya terhadap istrinya jamaah yang rahmatul Allah. Maka dari itu na aja mo pemerintah lakin buat makun re ada mo pasaru kang batu mata lakaimu. Kecuali kau simula jadi seru batu matamu dengan mereka agak zaman rahmatul Allah. Iwan ni macaram ka aku kadidi. Kebetulan yang ke Mercedes tersinggung Mercedes. Terpaksa melodang pernah. Jamaah rahmatul Allah. Maka tani ini waktu Mercedes tanya. Sini bapak aku teman-teman nabiku sila surah malabiku yang saya hormati.
baca nama berdiri bainemu. Hadis Nabi ta khairukum li alihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik anaknya terhadap istrinya, jamaah rahmatullah. Ustaz, mata nubape benemu, sabar aku mulu benemu. Tapore bo siya na ko maralungi. Tamajalo si dia makun re na ko deme burni masalah. Siapa kami na caca makun re dibohongi. Sa pintar-pintarnya laki-laki, sa cantik-cantiknya laki-laki berbohong. Tidak bisa kau sembunyikan kebohonganmu terhadap perempuan, karena perempuan pakai hati, laki-laki pakai pikiran, jamaah yang rahmatullah Allah. Ya mau macam kau ukuran ayo, tentai matok kau tidak makun kada masalah kedo kau, masalah kedo kau. Dari makana naruna bahaya kadang aku kue. Lakai muna sebelah kanan magaretak, macaca ingat apa Pak Ustaz. Alhamdulillah nak lakai mikawe pernah ke Cina, jamaah yang rahmatullah Allah. Maka dari itu boti makun raya bahaya kadang aku kue doi. Temaga dari japi-japi boka tengah bernilai kaya bedek malam poni bedek mata mampukui. Alami wesi kacaban mulan nama atuk nuhinuan lakai muna. Bacaan suratul Fatihah we kabitu. Napa musapu pacewe lom tacede ko masapuko. Insya Allah dena salingku lakai jamain rahmatan Allah. Angka baki si buku mate. Na ustahas at tajimu manumo baka si beko kicarana ya dena ule masapu nga maki si buka. Maka ako dena mulai lulu si bukumu. Abu bani sapungi kota lutai si bukumu korwaye loja ni korna pembinuman. Jamaah yang rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Aja bersusah. Orang sedikit jamaah yang rahmatan Allah. Atara. Toba tamu bunga kala. Boti burane na tamu ka kamarana benemu. Boti burane yang kanan. Teki nama bani. Kamu ki bulana bani tahu bani. Burani. Hah? Deba awe. Muhammad bela-bela amna do rapen. Ini rapat di. Hah? Mana kamana hadeba lah. Ini nak burani. Hei, burani anak. Burani. Burani nak. Burani mah. Kasihan deh loh. Kalau po bawang nih. Tapi engaray matu. Iya deh nama bela-bela nama sadiangi tenaga. Oh bela-bela lo marola ya boleh nama cewek mah. Mapak. Hah? Murah nih. Sinangi boro-boro matana zaman rahmatan Allah. Matan rata sarang kemurahan boro matana murah situ. Memang kewajiban batin itu. Mari kita mereka ke masyarakat sama ini. Ini pelayanan batin tidak ada sama kurang. Jangan tersinggung. Pengantin laki-laki tamu kau nak kamar anak bening. Itu kan na melo macang ni. Aja lalu macam dosa gitu. Gue nagaraka panasan. Kena. Pertama kau nak kamar anak bening boti kana boti burane mulai kaki kanan. Baca ni nak. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Babur Rahman. Api balik iboti makun dalam kamera. Waalaikumsalam ya Sayyidil Amin. Baca ni apa doang ni? Bismillah ni supaya bukan setan yang bercampur. Karena boti berani pengantin laki-laki karena aja nak minta temannya. Insyaallah warni Jumai matut. Ya insyaallah. Silakan. Ini mana sudah selesai. Apa lagi terserah. Mandemana ni tamewe. Silakan. Pamilih Lisutoni. Silakan. Pak Ustaz Sarasene. Ustaz dewa apa baca-baca. Ya mana robo maka daupo ya runa acara mana Pak Ustaz. Kan rusumin lo. Iya mah baca doa itu runtuh suruga. Nyamak Pak. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Karena pengantin laki-laki terakhir boti buranewen apa seku engkau tu omrong manja makun raya riwat tu malah salah nabaine tak manja aja mu bitangi susah riwat tu mengidan nabaine munak gangka mimon rodara kurang biasa raulang aja lalu bita susah benemu lo si memana bene mulakai malabi maraja sebabwa najok kariwe ulun na bene na nasapuro isarat na nabakuro sumang ibene na basabara ibene na nabici kami do cirikanan na bene na babura lo memana enak kadana na bolakay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jaji anak na labonga nari wene bayana na bagi bida cilim na anak nakada na labonga Allahu Akbar Allahu Akbar riwat tumela dengan namu bangin na anak mo ilawi ko bunga ta'ala makadana o buwa maku kwewe ya bangi wi anakku yeto mi kasih anakku renwange baja sa ngajewe ulo lele riba masena bunga lau ta'ala na to muranwan lalenga nga biji ka nga da cilekan aku la ilaha illallah ya napadongan na lampes nga makoto beriri tadi cinna anak sini upah pengakut teman-teman lagi ku selesai malagi kesermati mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semua yang